e alo o le atua. Ma le lona lua, i le talitonu la lea, ina ia maua I fo'i la e oe maa o le tangata whaitau, maua le ola I lona siwafa o tou o e talitonu. So, ole aunga atoa le nao lana tusi. Mai ni tau pula mua o tau koe whao, I sa tatou wa ai le amataina o le ngaluenga whai a Iesu I le lau ele. A o iai Iesu I le lau ele, fa mai whanau mai o ia, fa mai na fio mai o ia I ona tangata, ai le talia o ia le lalolangi na ia whaia, na fio mai lona nuhu, ai na te ina o ia ona tangata. Ai fa mai le Ioane na mua lona whai upu e, Ioane mua lona whai upu e sumalivua, au lato uma o na talia o ia, ma whaatua I lona suafa, na ia vatu iai o lea manu ia vea I lato, ma whanau a lea tua. Tau pula mua e whao le Ioane, mai tau mua e se o whai upu e whao, I na tato wa ai, a va venga na whai a Iesu au iai o ia I lana ngaluenga. Ba ai li o le suavai e vea mawaina, ba ai le whaamalolo ina o le atali o le ali, tato ba ai foi le tangata I moia Nicotemo. O ia o le Fariseo, whamai o le taitai o Fariseo, e whamai na sau o ia Iesu le po, ma ua tala noa Iesu I le whaolatanga. Whamai Iesu ia Nicotemo, a le tu e whanau le tangata I le vai, ma le ananga, I le mawhai na sau o ia I le malu le atua. Tato wa e foi le whaolaina o le whawhine Samaria. Tau koe wha a o tu vai o ia, whamai Iesu, au mai ia so winu, e whamai le mawhai o na whiawea ia mea Iutaia ma Samaria. E whamai Iesu I le whine Samaria, ana e loa le o whai atu I atu oe, me manu o e ole mai, o na o a watu le I atu oe, o le vai, ola. Amen. Amen. Ele ngata le whaolaina o le whawhine Samaria, a le whaolaina o le ai o sukara. Le nua Samaria, le nua e inosia e tangata o le nua le atua. Ai whamai na au iai le whaolatanga, ona o ai, ono Iesu. Ma taupula e lima, o ina tatou wa ai le va venga lona tolu I tusu singa Ioane l'Apostolo. Le whamarolo ina o le tangata le sa mai. Tolu suma valu tau sanga o mai, Patu Iesu, e te fia ma lolo ea. A whamai tangata lea, tolu suma valu tau sanga le hei se si etu ina tua dalo ai peanga e pule vai. Whamai Iesu, a ve ia no moenga, tūlai, we ma lolo. A whamai le va venga le na whaatino Iesu o le aso sapati. Ia mtapula ni mai vai pasuma le ono, whamai o ila, o I tātou te wa ai loa le suinga o tustu singa Ioane l'Apostolo. Ino whamai vai pasuma le ono, o le mea lea, na whaasawa ai Iutaia ia Iesu, ma ua saili ina ia fasioti. Mai le mata upo e lima, o I e a matau na nga I ele tustu singa le Apostolo a Paulo, I le whaasangatau o Iutaia, po taitai o Iutaia, I le ngaluenga whai a Iesu. Se pia se atala le ngai a batu mo tātou a, le meolo a ngai a ngai ele tātou tusi, o lea ua a mata o na a ngai le tusi a tātou I le malama lama, po le a lama le mafuaaga, na whaasangatau ai taitai o Iutaia ia Iesu. Le lana mau e tātou I vai aso na tuana I nei, mai whai koe suma le fituanga I whai koe tolu se fulu. Na o le tatu au tūle vai aso na te anei, whamai wahatili ai, o na sauwa pe whaasauwa ia tangata, ia taitai o Iutaia, ia Iesu masaili ina ia fasioti, ia Iesu. Le mafuaaga la lea na tatou tala noa I vai aso na tuana I nei. Whamai ua, o le upo Iesu ua whaapea mai, ua tusa o ia, pe tutusa o ia, ma le atua. E tolu vaenga na tatou wa ai le vai aso le na te nei, whamai e tusa o ia ma le atua, ona o le atua o lona tama. Amen? Mana tua, o taitai o Iutaia, na e pele ia lato tu la fono, ma lato wanga nuu, ma tau singo tu la fono a Mose. A lela wa saule tangata whamai o Iesu lo ne ngoa, a e loa uma tangata o le atali o Iosefa, ma le tama a Maria. A lo whamai, o lo tama, o lo ngalue ia, e o mai le aso le nei, o au foi, o te ngalue foi ia. Pio I a matai lola ia na saili Iutaia, I le fia wha o lima ma fasioti a Iesu, ono whai mai,
o lona tama le atua. Lona lua, whamai e tusa o ia ma le atua I le malosi. Lena tato tala noa I vai aso lena te anei. Awa o le atua, whamai vai pelusu matasi. Whaapeo na toe whaatutu ma whaaola e le tama I e oti. Whamai Iesu e whaapea foi o na whaaola e le atali o I lato ua ia loto iai. Lela o tala noa mai Iesu. Whamai whaapeo na whaatutu e le tama I e oti. E whaapea na foi la le atali. Lau whamai Iesu e whaapea na foi la le ngā luenga ale atali, e mawhai na whaatu tangata oti. O ai le tangata le tala no, o le ua tu le atali, o le alo o le atua, I lona malosi, e pei o le atua. Mana mai mana na tonu na whai o e tato tala no anga I vai aso le na te enei, e tusa Iesu ma le atua le tama I lana pule. Le lana tato tala noa e loa la ia I le aso o le toe tutu. O malama tātou e toi tutu mani tātou e ile aso e oti e oe e ile aso e oti e iau. Ai whamai whai upo e lusu ma vanu ma le luas fu ma le iwa I upo Iesu whamai aua tau te ofo I le nei mea awa e o mai le aso e whaalongo ai I lona leo o I lato uai tu unga mau ma lato ho mai iai. Le la o tātou malama I le au awina le upo le atua e iai le whaamsinonga le tamai mamoe. Whamasinonga lana o tangata tali tonu. Tangata uma e whaolaina ma talia Iesu ma vea maali ma whaola. O I lato uma lama na whamai le tusi a te salonia. O le leo le alango le pū. O na ave ina ele a whaafua se. O le kalesia. So le sitianga lana leo uma ia tātou peha e talitonu. Peha o talitonu. Ave ina e o talitonu. Ona whamai e mua ona toi tutu o e woti o ia keriso. Ona ave ina ele whaatasi ma I lātou I au o I tātou umalaba o e ola matutoi. O le nofo o whamasino lani nā Iesu keriso e whaia mo I tātou ia o talitonu. Ia aino nofo e lola I o lesi raenga lea e whaasanga I le puapuanga tele. Whawhia naila ma puapuanga tele lela o tātou malama ele ngata lai na toi tutu mai e o oti o ia keriso. Ai whamana tua upo Iesu whamai o e nā mio le lei e toi tutu I le ola. A veila whai unga whai upo Iesu whamai a o e nā mio le anga whamai a e toi tutu I le whaasala. So e toi tutu tangata a mio le lei, ai toi tutu fo I tangata a mio le anga. E moni le upo le atua. O le ala ni toi tutu o le tangata a mio le anga. Whamai a e toi tutu I le whaasala. Mana tua, e lua whaamsinonga. O le whaamsinonga te mai maa moe, mo I tātou malava o e talitonu. A mae alole hawhi tau sanga. Ona whaia leo le whaamsinonga ale no foa sina. O ai e whaamasino ai. O Iesu. Eine. A le whaamsinonga lane na. Mo tangata ola mana iei le lalolani. O e amio le anga whamai Iesu e toi tutu mai lava I lato. Ia o le tatala loa leo le tusi o le ola. Ia malau loa po o ai e iai. A o ai e le iai. Amen. So nā lana whai wanga ienta tōm tā upu vai asona te anei. Whamai whai koe tōmu skulu. O te le mawhaia o Iesu lea. O te le mawhaia o na whai o se mea tasi na o au. E whaatatau la o whaamasinonga. I lau whaalongo. Ua tōmu lava la o whaamasinonga. A wā o te leo si o si tai loo lava loto. A o le whina ngalo le tama. O le na awina mai au. O I lana tātou I loai. E tutusa Iesu ma le atua. E tutusa I le malosi. E tutusa I lana pule. O le tai au lale nei. E whaua wina le whai wina le tāu koe lima. I le upu lea o le moni mau. Mana tua e titono se whaamasinonga. So se whaamasinonga lava, a iai se moli mau, e whaamalosia se mau. A tu lai se tasi, pe whaia se whaamasinonga se tasi, tu maile, tu te tee, pe tu watu le tu, o lo whaia nga iai le whaamasinonga. O moli mau malava, o alato moli mau, e whaamalosia e se moli anga, ia po se te tee atu, po se So o le tāua ia o le moli mau, o le tai aulane nei, pe e wha autu atua lava ia le talanoanga Iesu, I le upu lea moli mau, po le moli mau. So today's sermon, we're going to focus on the word witness. So in a courtroom, if you're a witness,
you become someone who helps with a case. Hey, you either help prove a case, or you help strengthen the case in regards to someone who's been convicted of a felon or a crime. Okay, so today that's the word that we will use today. I le upula lea muli mau, I le tustu singa Ioane, e te le Ioana whaamaunga e whaanganga i le upu lea muli mau. I le mta upu le wha, lufuruiva, tātou te wa ai le muli mau a le whawhine Samaria. Whamai whine Samaria, I nāo maia, nā wa ai le tangata, wana ta ua maia te au o mea umalava, ua o whaia. Pe leo le ke riso ea lea, o le whawhine wa iailana muli mau. I le ngaluenga na whaia Iesu, I lona o langa. I le mta koe sfulma le lua le Ioane lava lea, whai koe sfulma le fitu, whamai o le moli mau a tangata, whamai o na moli mau ai lea o le motu o tangata, sa lato iai mai ia, ina ua wala au wina e ia o la salo, nei le tunga mau, o le moli mau a le motu o tangata. I le mta upu e se fulu, au lona whai upu e lua sfulma le lima, whamai e moli mau ana ngaluenga. Mai ua se fulu alona whai koe lusu malima, ua tali atu Iesu I ata I lato. Ua umanga o tau watu I ate o tau, a ua o tau le tali tonu mai lava, o ngā luenga o te whaia I le suafa o lo utama, e moli mau mai ia I atea. Again, o le upu lea moli mau, e wha o ngā lava e Ioane le apostolo, ina ia wha mautu ina ai o Iesu o le keriso, o Iesu o ia o le atua. E hei fwoi ma le moli mau a le ananga pa ia, I le mtao koe sifuru ma le lima, a lona whai koe lua sifuru ma le ono ma le lua sifuru ma le fitu, wha mai le whai tau na iai, a maliu mai le fisosoani, o upo ia Iesu, a maliu mai le fisosoani, o le o te awina mai iate o tou mai le tama, o le ananga lea e tupu mai iai le upu moni, wha mai o le maliu mai le tama, o ia lava e moli mau iate a. So, o I fo I tātou te wa ai ai, le moli mau. O ai le moli mau la lea, o le nganga pa ia. So, o lea la o te fia au mai e le tai au le nei. Mai le whai koe e tolu sfuma tasianga I le whasfuma fitu e whai uinai le mata o pule e lima. E whani vaenga o te fia tala no ai, e whaatatau I le moli mau. O lea la ua maea o na tala no Iesu o ia e tusa ma le atua. A lena ua a ngai le tala noa Iesu I Iutaia o Iutaia ma whaape atu. Wha mai le tau tu la fono e tatau ona iai se mori mau mana tua foi teo toronome a. Wha mai a lua pe to tolu le mori mau I le fasioti tangata e ma whai ona o pā o le whaasara. So lena ua o lo le tala noa Iesu I Iutaia. Ngā longa I loa Iesu e mana o mea au Iutaia I Iutaia. Se wha mau ninga o ana ngai o inga umai e whai. Mai le whai upula e tolu suma tasianga I whaasuma fitu. E ua o le tala noa Iesu a ngai le moli mau. E whanga moli mau o lo iai I upua Iesu. O le moli mau mua mua, e mau le whai pua tolu suma tasianga I tolu suma lima. O le moli mau a Ioane Baptiso. Le moli mau lona lua, po le manatu lona lua tai au le nei. O le moli mau ana ngaluenga. Moli mau lona tolu, mau le whai pua tolu suma fitu a ngai tolu suma valu. O le moli mau a le tama. Ma le moli mau muli o lo tala noa mai ai Iesu e tala noa iai tātou le tai au nei. O le moli mau a le tūla fono ma perofita. So we're going to be talking about 4 witnesses in the verses today. From verse 31 to 35, Jesus talks about the first witness, and that is John the Baptist. The second part about Jesus' witness today are his works. So even his works tell about they are a witness to who Jesus is. Number 3, the witness of the Father. So Jesus also points out that the Father bears witness to who he is as Christ. And number 4, that the witness of Scripture. So the witness of the written word. So vaenga laia o te fia tala noa I ni tai au fia abatua se spane se atoanga o le tatou mataupu. Ne ia mana malama tatou. Ni mirawo o ngā iei tatou. Amen. So, ngā ilona tātou li tātou tusi whaitau, Ioane Limba, kei patoru fumatasi, mata li tātou whaitau. Ngā i le tōru sfuma lima. O le a o whaitau wina,
ia ai muli mai tātou. Tolu tasi, a whai o te moli mau wau ia te au. E le moni la o mau. O loo moli mau le tasi ia te au. Wa wilo foi e moni le mau o loo moli mau o ia te au. No tau au ina atu nisi a Ioane. Nana moli mau foi i le upu moni. Ai lea o ngā ia te au le moli mau a tangata. Peitai, o te whai atu nei, mea iate o tau, ina ia whaola ina o tau. O le la mepa o ia, sa mumuma pupula mai, sa o tau loto foi ina isi aso, e oli i lona malmalama. The first part of our sermon is from verse 31 to 35, and I'll quickly read for us today. Jesus says, if I bear witness of myself, my witness is not true. 32, there is another who bears witness of me, and I know that the witness which he witnesses of me is true. You have sent to John, and he has borne witness to the truth. Yet I do not receive testimony from men, but I say these things that you may be saved. He was the burning and shining lamp, and you were willing for a time to rejoice in his light. O le moni mau mua lewa au mai Iesu I lana tala noanga ma le au Iutaia, ma taitai o Iutaia. O le moni mau ia Ioane le papatiso. O taitai o tangata Iutaia, o I lātou ia na mana o mia e lātou se vi inga mai tangata. O le lātou tāo fia lea ina ia vaai mai tangata, o tatalo o vaai mai tangata, o whaile lātou ana pongi, le tātou te mana malama I le awhionga pa ia le atua a. O le au Phariseo ma le tau sia o lātou tūla whono, e whai ina ia maue lātou le vi inga. E ai wha mai Iesu whai kua tonu spuma le wha. Ai lea o ngā ia te au le moni mau a tangata. Wha mai Iesu, e le moni mau ia te, e lea o ngā ia te au se vi inga o ses. Ai wha mai Iesu, ai peitai, o te whai atu nei mea ia te o tō, ina ia whaolaina o tō. O le wingo le upule, o le mana o Iesu ina I tu uatu, I taitai o Iutaia, e iai le tangata na moni mau ia te ia. E iai le tangata na avea ma taiala. O ai le tangata lea, Ioane Baptiso. Amen? Leo para malama tātou na tātou wa o wina foi le tangata le neo Ioane Baptiso. Fa mai le Ioane mua, fai pa spulma le lima. Ina ua tusi e Ioane le autua na tusi, Ioane le apostolo. Ai fa mai Ioane le apostolo e wina ia Ioane le Baptiso. Fa mai fai pa suma lima, ua moli mau Ioane ia te ia ma alanga atu ua whaapea. O ia le nei sa au fai atu ai, o le muli mai, e sili o ia iatea, awa o ia na mua iatea. Mana tua le noto tangata le Ioane Baptiso a. Fa mai Ioane Baptiso, e le o au o le keriso. O atu le Phariseo ma lātou tangata e sili, o oe ea o Elia, o oe ea o le profeta, o oe ea le o lo whaatali e mātou. Ai fa mai a Ioane, fa mai fai upu e lua se fuluma le tonu, fa mai Ioane, o au, o le leo, o le alanga, I le rao. Fa mai le si fa upunga manai a Ioane le fa mai le fai koe lua se fuluma le fitu. Fa mai o ia lea o lo o muli mai, e sili lava o ia ia te au, o te lea o na te talaina le nonoa, o lona se rai. Le tangata le nā, le fai mai Iesu, na vea mo moli mau ia te ia. Na le ma na o Iutaia, au mai se me wha maunga ia, o oi o Iesu, le hela wa latu le wha maunga mua a, o ai, o Ioane le Baptiso. Le na fai mai Iesu, na tau oli I lona malama ina iaso. Ina ua susu, ina ua whaalongo mai a Phariseo I le ngaluenga le tangata le nea Ioane le Baptiso. Na manatua o Ioane le Baptiso o ia o le perofeta muli lava o le whenenga tuai. Lea na whaalongo ai lofa mai e ese ale leo tangata lea mai leo o perofeta ma whai taulanga o malava o Israelu I lea vai tau. Aisea, awa e le fefe le tangata lea. E tu il upo le tua. O le ale mori maua Ioane I lana ngaluenga. O meia, na salamo ia, ua lata mai, le maalo le lana. O I le teimi lea, e whea wai whai taulanga ma Phariseo lato te unga, ma lato sauninga, ma lato ofu, ma lato mamalu. Ai sau tangata le, wha mei ofu pa o manu. Wha mei le nofo le ai. E wha mei nofo, e nofo le mau.
O ana mea lai whai. O lai whai ana ngā ruenga papatiso. O lai whai ana ngā ruenga ai whamei ala na whiau. I nā salamo. I Saraelu, salamo. Saraelu, salamo. I nā salamo ia ua lata mai. Le mālo le lana. Le whiau lea tangata. Ao tangata ko. Ia nesi tau mai tangata. O tangata I tupunga mai whaitau langa. O lona tamā, sakaria. O le whaitau langa. O tangata uma mai e tupunga mai le leina o whaitau langa. O la tōwhoi o whaitau langa. Ai le loto I eni tangata o Ioane le papatiso. Le loto la lea. Le wha mai Iesu le au Phariseo. Nana tō sa I lia se moni mau. O le moni mau mo te avatu ia te o tō. O le tangata lea o Ioane. Le lau te fia au mai e le tai au le nei le tangata lea. Wha mai o au o le leo o le alanga I le vau. Nā whaalau le ia le ala o le ani. Le loto le tangata, e le mana o le tangata lea e tau whaatasi o ia ma whaitau langa. E le nofo lea ai, wheme sa nofo ai, o me sa nofo le vau. Le tangata o lona loto atoa, o lona wala au atoa, mana tua fo e tangata lea na wala au o ia e le atua a o le I whana o mai le manawa I le sepeta. Wheloa I Maria mai le sepeta e whamea, o na oso ai lea o le tama I tono manawa o le sepeta. I lea, whamea ua wheloa I ma le tina o le whaaona o le lalolani. So o I nā la tātou te vaaya I mai le amatanga o le olanga o le tangata le neo Ioane le papatiso, lona o soifua atoa, ina ia a vea o ia ma whaalaure le iala. Whaalaure le iala moai, moli mau moai, moli mau mo Iesu. Le loto atoa tangata lea. The first witness that we hear about is John the Baptist. And we heard a little bit about the teaching around John the Baptist. And what I want to remind us this morning of is that John the Baptist gave some key verses. In verse 15, he says this in chapter 1, that he was not the Christ, but he was saying, he who comes after me is preferred before me. Because why? Because he was before me. So again, what does John the Baptist remind us? He reminds us of humility. In verse 23, he says, I am only a voice. He says, I am a voice in the wilderness, making straight the way of the Lord. Again, he came before Christ. Even though the Pharisees said, are you the Christ? And he says, no, I'm not. He says, I'm not even worthy to loose the sandals of the man that I come before, that I precede. In verse 27, it says, it is he who is coming after me is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose. Verse 32, John the Baptist also bears witness, and he says this, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. When was that witness? When Jesus was baptized. Amen? So the first witness that Jesus gives the Jewish leaders to say, here's proof, here's witness, here's evidence that I am Christ. And who does he use? John the Baptist. Amen? So I le tai ana lene, o le moli mau mua o te whia mai a mo tātou. O le moli mau ia Ioane le papatiso. Te le ioni awa o ngā tātou te maua mai. Amen. Le loto a tō tangata lea, ina ia vea o ia, ma leo ma whaalau le iala. Tātou fwoi la mo tātou le tai ana lene. E mana tua ele awa o ngā mai le tangata lene o Ioane le papatiso. Eli mana o ia ina ia vea o ia ma tangata I luma na vea o ia ma leo I tua. A ia si tia pēr Iesu I luma. Amen? Le leo lona, le moli mau lona lua, e maua le whai koe tōru suma leono. A mau whaatasi la tatou whai tau whakamole I le tōru suma leono. Tatou whai tau whaatasi mai whai upu lea. Ano, if you can read verse 36 for us in English, nice and loud, please. Thank you. For I have a greater witness that John, my teachings and my miracles. The Father gave me these books to accomplish, and they prove that he sent me. Amen. Whai tau whaatasi me tātou whasamoa. Ia, awa ia te ao le moli mau e siri ia Ioane. A wā o ngā wenga na tuina mai ia te ao ele tamā ia o wha umaina. O ngā wenga lava ia o te whaia. E moli mau mai ia te ao.
ua auina mai iau e le tamā. Amen a. O ngā luenga lava ia o te whaia e moli mau mai ia ia te au. Ua auina mai iau e le tamā. Manino i o upo Iesu i le au Farisaio ma le au Iutaia. Pa mai o ngā luenga ia auina mai ia iau ina ia wha umaina. E moli mau ngā luenga ia te au. Ua auina mai iau e le tamā. O manatu luna lua o le moli mau ana ngā luenga. Amen a. O le moli mau luna lua, mua moli mau Ioane le papatiso. O le na taiala o le na teu ala, i le fio mai o Iesu. A le moli mau luna lua, fa mai Iesu, e moli mau, fa mai e le moli mau e sili atu ya Ioane. Fa mai fai pui baina luna lua tolu suma leono, a wā o ngā luenga na tuuina mai a te au e le tamā ia o faa umaina. Lea o tala noa mai Iesu, Iutaia, e le ngata ia Ioane le papatiso le na awina mua mai. Ai o le si mori mau, o ngā luenga i eto te ai mai o le whai. Amen. I le mta upo a toa lava o le whenga fōu, i mori mau apostolo e whā, a tu whaatasi umanga a ngā luenga i Iesu o loo wha mauina, na le wha mai Ioane le papatiso, o Ioane le apostolo, ana whaapea e maua mea na whaia Iesu, ele e ofi le lalolangi ai o vavenga ma ngā luenga a Iesu o lo wha mauina i le mātai o mareko luka Ioane, e tolu suma fitu. E tolu suma fitu vavenga ma ngā luenga na whaia Iesu o lo moli mau iai apostolo. Le tai aula le ne, o te fia au maia ia vavenga se fulu male lua, le la watu inatu, whaia singa la titi. A le lai tui natu, ina ia wa ai ai tātou i ngā luenga a Iesu. E ni ngā luenga leo tātou i loa i le Ioane lua whai moe o sumatasi, o le liua o le swāwai i whai mawenga. Le Ioane whā whai pe whā sumatolu e o lima suma whā, o le wha amaloloina, o le atali, o le ali. I le mareko mua whai pe lu sumatasi o lu fumafitu, whamai o le tulia o te moni i le ai o Kapanau. I le mātai o e walu whai koe suma whā, suma lima, le wha amaloloina leo tina o Pēteru. I le vāvenga, i le mau o le upenga o le whaiva, le mau e le luka e lima, whai koe whā se o le ono le au whai tauina. Whamai le vāvenga lea, ua maua lana, ua uma lana launga, o na whetalai atu lea o ia Simona i nā tuutu watu ia o i le lonoto. Matui foaio o to upenga e mauaini ia. Ua tali mai Simona ua whaapea mai a te ia. Lele ie, ua atole po ua tinga ina i mātou e le aini mea ua maua. A ona o lau whetalaina o te tui foai le upenga. Ua uma o na lātou whaia o le mea, o na lātou si o mia lea o le aui a tele lava. Ua māsae ai lo lātou upenga. Le siva venga le na whaia Iesu a whaamālolo inga le tangata na tui fo i le whale le mau le luka e lima, whai koe suma fitu e o le lua suma le ono, o le tulia o te moni le na tulia ngai le lafua. Le mau le luka e walu, whai koe lua suma le ono e o tolu suma le iwa. I le mātai o e iwa. So e lo tusi whangu moni le mātai o e iwa. Mātai o e iwa nai ai le whaamālolonga o tangata tau aso e toa lua. Whai koe lua suma le iwa ma le tolu skuru, a maulo tusi tatou whai tau mai ai. Ona pai atu ai i ia, ona pai atu ai lea o ia i ola amata, ua whape atu. E pei ona o lua whaatu atua, ia whape a lava ona whaia i ate o lua. Ona pupula i lea o la ua mata, ona matua whetalai atu lea o Iesu i ate i la ua whape atu. Ia o lua, ne i whaai o atu, i se tasi. O le sile ma venga na whaatinoina, o le sile na luenga na whaia Iesu. Le mareko e ono whai pue tolu sura ngai whasu ma wha, o lo i ele whangaina o tangata e lima afe, ai le whai tauri ai, tina ma tamaiti. So lo winga lapo se meo le valu afe tangata na whao ngai Iesu, le va venga ina ia whawhanga ina i tangata nei. Le Ioane e iwa o lo iai se vavenga maua e lava. Se tatou whai taua, Ioane e iwa whai poe ono se o le fitu. Ioane e iwa whai poe ono se o le fitu.
maua tatu whaitau whaatasi ia whetala i atu nei uku ona wheanu I fo lea o ia I le ele ona whaia lea o le palapala I le wheanunga ua nini mata o le tau aso I le palapala ona whaapea atu lea o ia I a te ia aluia I nā mulumulu I le tā elenga se loa o lona wina pea whaamtalaina o le awina alu lea o ia ua mulumulu ua toe fo'i mai ua wa'ari Amen. Polo tau tiri o le wāwenga lea le wheanunga I le palapala nini ei matau tau aso alu e tofu le vai I se loa ai sau le tau aso ua pupula Amen. Now, o le simoli mau lea I ana ngaluenga. O le luka e sunga fitu, fai pe sunga tasi o sunga le ingalo, I ele tala I le fela e se furu. E pera wana e whamalolo ina se furu, e fo I mei ngau to o tasi e whaafitai ia Iesu. Ma le mareko e sunga tasi. Mareko e sunga tasi la le ia I le si ngai o inga Iesu, e mata o tia fo I elona whaitau ina. Pai pe suma lua o suma wha mai. O le tae au o mai ai la ato mai petania ua fia tau mafa o ia. O sila atu ia I le mati o mamau atu. Wa iai lau. O na maliu ane lea o ia iai pe mau ai sina mea. Ua o iai. O na le ai lava lea o se mea na ia maua. Na o lau. A wai le I o mai o na po o mati. Tufa, o na petala I atu leo Iesu a wha pe atu iai. Aua le toe aina lava e se tangata sina o fua e o I le whaavavau ua whaano ai fo I ona so. Pio le pianga maa lia fo I whaola I temi au. So, na saili se mea ai latu e le ieni fua le mati ia na whetu ulona ia. Pio ana ngai o inga la ia ma na ngaluenga. Le whai mai Iesu, e te tau fo I no tova aiman. Ia ngaluenga ia whai. E mori mau fo ia ngaluenga. So I ngā ruenga mai a lea li whaola, peo I le e tau mai I tato, le matautia o le alofa o le atua. Le matautia o le tangata lea e ngoa ia Iesu. Lea o tato I loa o ia o le keriso. Le whai mai Ioane, a o tō tali tonu o ia o le keriso. Whai mai a, e ola o tō. Amen. So the second witness was Jesus' works. And I've given you a table there of the number of different works that he has done. But again, Jesus is trying to make sure that the Pharisees try and understand. Because what he says to them in verse 36, he says, I have a greater witness than John, for the works which the Father has given me to finish, the very works that I do. And I've given you some examples in the table. He turns water into wine. He heals an nobleman's son. He casts out demons. He heals Peter's mother. Peter is one of his disciples. There's a miracle of a large catch of fish. The healing of the man from the roof. There was a miracle where 4 people put someone in the middle of the crowd from the roof, and Jesus healed that person, found in Luke 5:17-26. Healing of 2 blind men, feeding of the 5,000 plus. Healing of the blind man with dirt. In John 9:6-7, there's a story where Jesus spits on the ground, he makes some mud, pastes it on a blind man's eyes, and then tells him to go to Shiloh to dip in some water. What happens? The blind man comes up and he can see. So these are an example, and I've given you there that in the 4 Gospels from Matthew, Mark, Luke, and John, they have recorded 37 miracles that Christ had done. But again, those were only the recorded ones. But what is Jesus trying to say to the Jewish leaders here? He's actually trying to say to them, my works bear witness. Amen? Because I tato va'avai ai, e o mai ale tai au le ni, o ngā lue a le whawna. E whape whiona tato I loa, o le mālosi o le ngaluenga maia. His ultimate work culminated at the cross. O lana ngaluenga na whaiuina, o mai a ngaluenga na ia whaia a o iai o ia le lalonang.
ina ua maliu o ia le sātaru. O le ale upo Iesu, whamai ua maea, ua taunu. O mea mana awina mai e ia e lona tamā ina ia whai, na whai wina umalawa i le ngaluenga pito sili ana matautia. Nā ringa wenga, o le maliu lunga le sātaru. Ona wai maa. O tā ua e ta tau na oti. O tā ua e ta tau na whanu. Whanu tā ua wa o tā ua o tangata na sala. A whamea, na umai lunga le sātau, na tau ape e ia o a tātou ang sala. Whamei o le leanga o tātou ang sala, na le mawhai o na tilo le atua i lona awa. Na le niu ese le tama, ono a tātou ang sala sa tu umai lunga o le atili. E tai aole nei, e moni mau ana ngaluenga o ia o le keriso. Amen. Ainga lona tolu. We're moving right along. Well done, people. Ainga lona tolu. E mau e le whai pue tolu suma fitu, ma le tolu suma valu. Tato whai tau whaatasi me mau, whamole o le tamā foi ia. Tamā foi na awina mai ia. O ia lava ua moli mau ia tea. E le i whaaloa lava o tō i lona sifofoma. E le i wawa aria tu foi i lona tino mai. E le tu mau foi lana fionga i te tonu i ate o tō. Awa o le na ia awina mai. Tō te le tali tonu i ai. Caleb, you can read verse 37 and 38 for us. And the Father who sent me also testifies on my behalf. You have never heard his voice or seen his face, and you do not keep his message in your hearts, for you do not believe in the one whom he sent. So the first witness that we heard about today that Jesus is saying, this confirms that I am the Christ. The first witness is John the Baptist. The second witness, he's saying, believe in the works. Look at everything that I am doing, ultimately culminating at the cross. Amen? That was probably the greatest work that Christ could have ever done, was to die on the cross for you and me. But the third witness is the Father himself. Verse 37 says, and the Father himself who sent me has testified of me. Praise the Lord. That's how we know that Jesus is the Christ, that he is the Son of the living God. Why? Because even the Father bears witness. We heard last week in the book of Hebrews, Hebrews chapter 1, and it said that, that Jesus was his glory. Amen? I'm just going to quickly read from Hebrews 1, verse 2, and it says, this is God's description of the Son. Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things. So the Father says, Jesus is the heir of everything. Through him he also made the worlds. So through Christ, the Father made the worlds. And I love this description. He says, who being the brightness of his glory and the express image of his person. So the Father is saying that Jesus Christ, I pay witness. Amen? I am a witness of this person. And now we know that he is the second person of the Trinity, and that he is God himself. O le moni mau na tolu o lo tala no mai e Iesu I le aufere saiu. O le moni mau o tamā. Lena tātou whaalonga in vai aso na tea nei e peru mo fai puelua wha mai le tustala e peru. O le atali, o le ua tō fia e le tamā e whai mea uma mona tofi. Wha mai le si moni maua e peru, wha mai na ia whaia fo'i e ia mea uma. So mea uma lava na whai e le tamā, na whaatino uma lava I lona alu. Amen? Wha mai o ia fo'i, o le pupula o lona mamalu. O le matautia ia o le au mai e le atua le tamā, o ma le whaea o le atua le tamā. Ia Iesu Keriso. Wha mai o ia o le pupula o lona mamalu. A tātou whia wa ai le mamalu o le atua. Tātou tilo ia Iesu. Le tangata e ngoa ia Iesu. O le pupula a toa le na. O le atua le tamā. Wha mai le whaipuna e whaiwanga i e pepelua le piru. Wha mai maua matua tusa lava maia. Amen? I le moni mau le tamā I lona alu.
whamai e le ngata o ia o le pupula o lona mamalu, maua whai mai, maua matua tusa lava maia. E iei le moli maua le tamao o maua mai e le apostolo lava leo Ioane, ai ilana mua le Ioane mta koe lima, whamon moli pe mwhaina tato sue iai. Marie, are you ready to read your verse here? 1 John chapter 5, verse 12. And Marie's going to read us the one verse. Ai whai tau mai e tātou, whamon mole whai ipuna e iwa, se fulu, sfumatasi, sfumalelua. Il whai upu lea, olo au mai ai e le tustala o Ioane le apostolo, le moli maua le tamā i le atili. Amen. O le mā nei ai o le au mai e le apostolo i lana tustusinga le mua Ioane. Tātou ni ma maua tātou tusi whamon mole, tātou whai tau mai mpatasi mau, ia. A whai e talia e tātou le moli mau a tangata, e sini le moli mau a le atua. A wā o le nei lava le moli mau a le atua, nei a moli mau mai iai i lona lava alo. O le wha atua i le alo o le atua, ua i tutonu i a te ia le moli mau. O le talitonu i le atua, ua i a whaia o ia mapepelo. A wā e le i talitonu ia i le mau na moli mau mai iai e le atua i lona lava alo. Sutasi, o le nei fo i le mau, ua foa ina mai e le atua i a te ila tato, le ola e whaavavalu. O le ola lava lea, ua i lona alo. O le o ia te ia le alo, o ia te ia le ola. O le e le o ia te ia le alo, o le atua. E le o ia te ia le ola. Amen? Praise the Lord. Marie, can you read verse 12 for us, please? Nothing now. Whoever has the Son has life, but whoever does not have the Son of God does not have. Amen. Manino upo tu sala apostolo Ioane a. Famai tu sala Ioane, famai o le o ia te ia le alo, o ia te ia le ola. A o le e le o ia te ia le alo o le atua, e le o ia te ia le ola. Le moli mau le are. O le moli mau a le atua le tamā. Le whamai whai pueiva, whamai a whai e te lia i tātou le moli mau a tangata, whamai e sini le moli mau a le atua. Whamai whai ngana whai pueiva, whamai a wā o le nei lava le moli mau a le atua, na ia moli mau mai iai i lona lava alo. Le la e whai tau i whai pasuma tasi, o le nei fo i le mau la lea. Le mau lea le atua le tamā, whamai, ua foa ina mai e le atua ia te i tātou, le ola e whaavavau, a le ola le whaavavau, whamai ea, o le ola lava lea, o i lona alo. Absolutely clear. E manino le upu a le atua, o le moli mau le tamā, ua ia au mai a te i tātou, le ola. Whamai o le ola e whaavavau, our eternity. Ai whamai la o le ola e whaavavau, whamai o le ola lava lea, ua i lona alo. Amen? Ina ua whapea mai Iesu i lana i le au Pharisai o whamai o le tamafo ina au ina mai au, o ia lava ua moli mau ia te au. O le ale moli mau le tama, le la o tatu maua le Ioane e lima whai upu e se fulma le tasi, whamai ua foa ina mai e le atua ia te i tātou, le ola e whaavavau, o le ola lava lea wai lona alo. Uso matua whaafine, o lo ola pere moli mau le tamai le aso le nei. E opo mai le aso le nei, le au whaatuatua, o lo ola lava le moli mau a le tamā. Whape whea o na tātou iloa, whamai le roma le iwa, se fulu whai pue iwa, a wā a whai e tau tino i lo mutu, i le alii o Iesu. Ma tali tonu i lo loto, o tue whaatuina mai o ia na ye uoti. Whamai a, whaola i nai oe. O le moli mau le tamā i le tai au le nei, whamanatu fo i mō tātou ha. A whai e te le I mau tinoa, a whai e te le I lolele.
O le whiaua le atua le tai au le nei whamai, o le o ia te ia le alu, o ia te ia le ola. A o le o ia te ia le alu, o le atua, le o ia te ia le ola. Le moni mau lea o lo au mai le tamā, lea o lo tala noa mai a Iesu, o lo tama whai Iesu ina ia tu ina atu le au Phariseo. Whamai Iesu i le au Phariseo le tai au le nei, whamai o le tamā foi, na au ina mai au, o ia lava, ua moni mau ia te au. Ala ale mea nama tupu le au Phariseo, whamai Iesu, e lei whaalongo lava o tau i lona siufofonga, e lei vaava ai atu foi i lona tino mai, ai whamai a, e le tu mau foi lana a fionga, i te tonu ia te o tonu. Te lele wanoa mo le au Phariseo, leo whai atu i Iesu, e moni mau Ioane papatiso, lea na tau fia i nai aso. Le fo mo tau wa ai mai ngā luenga o lo whaia i launga luenga i mea umalama ni tato wha alau lauina. Le fo mo whai mai, e ho fo i le ta maolo o moni mau mai ia i a te au. Ai wha mai ale le te te o le au Phariseo, wha mai e le tu mau fo i lana fionga i te toni a te oto, a wā o le na i a aunina mai, tau te le tani tonu i ai. E te le o le a whaina, o le tani tonu. Pio le whiau fo ina le pi au mai au Phariseo a. A le te tonu, te le a whaina, o le ala whaina, e whanu. E a whaina lo mangama, e a whaina lo whai unga. Na lo tatu i loa, e toi tutu, mā tātou. O e ami o le lei, e toi tutu lātou i leola. A o e ami o le anga, leo tatu i loa, e toi tutu i lātou i le whakasala. So pio le whiaula na o lo au mai le moni mau ane atua le tai au le nei. Le lai maa nei e le whiau le whaamauninga le au mai le Ioane. So it's a big reminder for us because God the Father's witness, that's the verse that ultimately that Marie read today, that he who has the Son has life. Who is the Son? Jesus. So the Father is saying, my witness is that if you have the Son, you have life. And then John goes on to say at the end of verse 12, but he who does not have the Son of God does not have life. And he's not talking about this life. He's not talking about our flesh. He's talking about eternal life. What happens when you die? If you die and you do not have the Son, if you die and if you do not believe in Jesus Christ, you will definitely raise up in the judgment. But whether or not your book is in the book of life, your name is in the book of life, is a question mark. Amen. Amen. But I believe that we are all believers because it says in verse 11, and this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Amen. So, lea o tolu mo ni maui o tatou baba ai, mo ni maui Ioane baptiso, leo tatou iloa, o la lava mo ni maui na temi nei a. Ono tangata na loto lava ina ia siitia pea Iesu. Pena whakale whamalosi mo tatou. O lo mo ni mau pea ngā luenga lea ni whaola e o mai i le tai au le nei. A lela o tatou ilo foi. O lo ona foi le mo ni mau le tamā. Le ale mo ni mau le tamā, o le o iai le alo, e iai le ola. Au le e le o iai le alo, e le o ia te ia le ola. So e manino le upu a le tua. Mai no muli al tatou mta upu le nitai au. Maua le i le Ioane 5, peutonu sfuma le iba, se o il fas sfuma fitu. Tatou fai tau mai nei fai upu ia, fa amon mole lava, tatou au fai tau, i ona tatou a ngai le i fai wina tatou mta upu i le nitai au. If we can read together, I'm going to ask the ones with English Bibles, if you can read together verse 39 to 47, and the Samoan Bible we will read aloud. Mawalo tusi, tatou fai tau, ia. Esu e o tau i tusi, a wā e o manatu tau te maua ai leo, whaababau. O tusi foi ia o O moni mau i a tia. Ai le ma ai o tau, ina o mai i a tia. Ia o tau maua ai leo. O te le manao i le vivina mai tangata. Ai peitai ua o iloa lava o tau. E le ai so o tau alofa i le atua i sonu i atu o tau. Ua o sau i le suafa o lo tamā.
Ai le talia o tau. A whai e sau se tasi I lona lava I moa. Ona talia lava lea o ia e o tau. Ma whai whape whea ona tali tonu o tau o e mana nao I le vi inga o le tasi I le tasi. A o le vi inga mai le atua e toa tasi lava. Tau te le sakaria. Aua tau te masalo o te moria o tau I le tamā. O iai le tasi o le moria o tau. O mose lea. O tau whaatua iai. A wā a whai ana o tau tali tonu ia mose. Oa o tau tali tonu mai ia tea. A wā na tusia e ia. Aia a whai tau te le tali tonu ia na tusi. E whape whea ona o tau tali tonu ia uku. O pula ia lo tala noa tua I Iesu I le au Fariseo. O lana moli muli. Whamaili moli mau mua, Ioane Baptisto. Moli mau na lua, o ana ngaruenga. Moli mau na tolu, o le tamā. Alu moli mau muli. Whamaili le whaipa tolu sumaliva. E sue o tau I tusi. A wā o tau manatu tau te maua ai le ola e whaavavau. Whamai Iesu, o tusi foi ia. O moli mau ia te au. O le moli mau muli. O le moli mau le tula fono, ma tusia o tausia e Fariseo, ma le tusia mose, ma whenina tuwai, ma tusia perfecta. Ma na tua foi, o Fariseo, o le nato o ngānu wenga atua I le au ma le pō, hau ma le pō, fitu aso o le vai aso, ma sauninga uma o tausanga taitasi, o le nato hola atua, e tui natu lea I le whaitawina, ma le maitawina, o le whenina tuwai. O tū la whono o malawa e se fulu, ma tū la whono e ono se lau, monu tupu. O Fariseo mai lato o malawa e tau sia, ma lato whaina me tū la whono, o le lato wola atoa le a. Pia lato fuiana no. It became their culture to abide by the Old Testament and the prophet writings. So I leo langa atoa tangata Fariseo. O le whaita wina o tusi ia. Ano whai mai Iesu, o tusi foi ia, ko lai puni mau ia tea. Te o Fariseo a. O kusi a leno ke whaita wina o mato mautau ane I le aso, ma le aso. A le whai mai Iesu, o lai inga I tutono tusi la. La mo tu wati le inga te muma. Feitai o Fariseo, I whao punga iwa au mai Iesu a. Ai wha mai a Iesu, e lima ni mea na sila fia Iesu I le au Fariseo. O le vaina momo, e maua le fast food wha mai, e le I ma whawhai o tau ino mai a tau. Ino o tau mau ai le ola. O le whai atu Iesu, o tusi uma nai tau te mai tau ina. O tusi na, o no te iai tusi na a. Ai wha mai le ma whawhai e Fariseo. Whamai whāsuma tasi, whamai whāpunga Iesu, o te le manao I le vi inga mai tangata. Again, o le whamai Iesu, o tau, to te saili o tau, le tau vi inga. Whāsuma lua, whamai ele aiso o tau alofa, ele aiso o tau alofa I le atua, tonu ia te o tau. Malama le leile ni whaola le mele I loto tangata ni a. Whāsuma tolu, whamai Wo sauri swafo lo tama ai le Italia hau e o tau. E le Italia. O le a whaina o le tali tomu. Whamei e o la vai lo o tama whai le whaola I nei e whaamanino atu I ate ila atu. E whamei a e le Italia. Whamei Iesu e le Italia hau e o tau. Whasuma whamei e mawhai whape whio na tali tomu o tau o e mana nao I le vi inga mai le tasi, I le tasi. E mga o ala le au Fariseo. Sa I le ale vi inga o les. Ai whamei a le vi inga mai le atua e toa tasi lama. Tau te le sailia. Te le o le awhaina. Le o sila fia Iesu. Le mea umana ma le tūlanga le o lo iai au Fariseo. Ai whamei Iesu o le moli mau. O tusi ia lo o tau sue iai. Whamei o tusi po ia o lo o moli mau ia te au. Jesus was saying to the Pharisees that even the scriptures, in 39 he says, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. But he says at the end of 39,
But these are they which testify of me. O leo o moni mautusi ia te ia. A tatou sui le kenese le o tu atu nei tusi e nunga le lau papa. Kenese tolu, fai pesuma 5. O le urua I moni maua ia Iesu e maua I le urua I tangata. Tolu fai pesuma 5 I le whaasala na tuina atu e le atua I le ngata. Pa me fai pesuma 5, o te whaatupuina le fei tangai ia te o rua ma le whawhine. O lau whanau fo'i malana whanau. Nate tui momomoina lo ulu. O ie tui momomoina le ulu le ngata. O Iesu. O le ngata o le ata o satani ma le tia apolo. Whamai le whaasalanga le atua. Whamai nate tui momomoina lo ulu. A oe ete tui momomoina lona muli vai. Kenese spuma le lua whai pue tonu. Whamai le whaamanuianga le atua ia apera amo. O le si foi whaamaunina o Iesu. I tusia mose. Whamai whai pue tonu. O te whaamanuia atu ia te ilato o e whaamanuia ia te oe. O te whaamala ia tu foi ia te ilato o e whetumu ia te oe. E manu ia foi ia te oe o aina uma. O le lalo lani. E le ngata e aina o apera amo. Ai whamai o aina uma o le lalolani. O ai le aina o apera amo. O Israel, le nuu na filfilia e le atua. Le whaamanuianga na patino ia apera amo. Maana au ngā tupulanga. Ai whamai ai whai ua le whai puetoru. Whamai e manu ia foi ia te oe. O aina uma o le lalolani. O ai aina uma o le lalolani. Tātou. Nga Samoa. O mau le avanoa. Ono le whaamanuianga na awalam, o le whaamanuianga ia apera amo le na whanau mai ai, Iesu Keriso, lo tātou whaaola. Ai ala e lona maliu ma lona toe tū mai. Le ua mawele avanoa nu ese. O nu ese. E i, oi ma, e mi. A le tusi ai, tusi e kenese. Tusi le lelo whai tau au wharasaio ai le iloa la tau. Temtera nome, suvalu whai pa suvalu, whamai, o te whaatuina mo I lātou o so lātou uso, se perofeta e pei o oe, o te tuina atu foi a upu I lona mutu, e whai atu foi e ia ia te I lātou, o mea o malava, o te whai atu wai ia te ia. Le si whai upu na e whaamaoni ai, o lo o iai, Iesu, I tustusina, a mose, whamai le mika na e 5 whai pue lua, Leo no tātou wanga I atu I whanau mai o Iesu a. Au mika foi o te loina na mai tau e au wharaseo. O le si perofeta le alwhenga na tuai. A le ale upo e mika, whamai le mai pue lua. A o oe pe te le ema e wharata. E I titi oe I iafe o Iutaia. Ai tupu mai a te oe mo au. O le na te whai mawhai pule. Ia Israelu. O lona tupu mai, talu mai ana mua lea, talu mai o na pō o le vavau lava. O ai leo no tala no mai e perofeta o mika. O Iesu. Amen. Whena whana o Iesu. I pete lema. Amen. So e o lama I a lato tusi. Lai tutu me leo wharseo whaalo me kupu I a la fuatu Iesu. Alo whaalo watu. E o ai tusi lai mai tau. Ma fai tau ai a so uma, perfetto o mika, o tusi a mose. Alo fai mai Iesu, o lai au te iai foi, I nā. Amen. O le moli mauna na wha o lo au mai e le tusi, o le tato o lau ale ni tai au. O lo iai Iesu, I lana o. O lo ona foi lai moli mauna e o mai ale tai au ni. Amen. O fa mai salamu, o lau o fioma. O sulu nei o vai, ma le vana malama I o lama. Ai whamai le whamalosi a Paulo I a Timoteo, o awhi o mauma, e mai le anganga o lea sumalia. E au ngai a, e a o ai, e a o iai, whaatonu ai, whaoto ai foi I le a ni o tonu. Whamai sauni ai, le tangata o le atua mo nganuenga, le lei umalama. O leo lo nga lue ale moli mau lea nga. Le whamai Iesu le au wharseo. O tusi nai tau te su e iai. Whamai a, o tusi fo ia,
o lo o moni mau ia te au. Le tai ale nei, e vi ia le atua o na lana upu oa. Amen. Na le wha mele moni mau a Ioane, o au o le leo o le alanga i le vau. Le loto le tangata na avea ma tai mua i le fio mai o le Mesia. Fisili au forsai, o oi e o le Mesia, ka mai lea. Amen. Awa o le leo. Pa pe feo na tatu i lolo o ola lava le moni mauni na e o mai le tai au le ni. O oi ma. Amen. Ina ia vea pea i ta ua matangata e mawhai o na whae loa. Iesu. O ia o le keriso. O ia o le alo o le atua. Pa pe feo na tatu i lolo o ola pea ngā luenga a Iesu. O lona maliu e le i mawhai le mana o lona maliu. Le ngā luenga na ia whaia ma ua maea i lungo le sātaru. Ai fia mo loli tatu a waili ngata i lona maliu a. Ana tanu mia o ia, tu e tu mai le aso tolu, ma o fioae o ia le langi, ma o loo whaia le ngā luenga o le whautua mo oe maa. O ia le whaitau langa. Amen? Whamai o le moni mau fu i le tamaa, o loo moni mau mai e o mai i le aso nei. Ma nei le tusi na a, Ioane mua whai koe sumatasi o le nei foi, Ioane mua whai mtau koe lima whai koe sumatasi o le nei foi le mau, ua foi na mai le atua ia te i tātou le ola e whawawau, o le ola lava lea, ua i lona alo. So se tasi lava o lo whaalongo mai i le tai au le nei, Pena te whai lani, tātou umalawa o i ei lalo i fule nei malu. A whai e te le i whaia se whilinga maoti. Amen. O nei le aso, a whai wai whaalongo mai le whiaua le atua, o nei le aso, o nei le whai mai, o le o ia te ia le alo, o ia te ia le ola. O le o ia te ia le alo, o le atua, e le o ia te ia le ola. A whai mai polo ia roma, a whai e te tali tonu i lo loto, na maliu Iesu, ma tau tino lo utu, o toi whaatuina mai o ia na ie uoti, e wha o la ina ai, oi, ma le moli mau muli o lana upu. Amen? Leo lo ola lava le moli mau nea a, o lo ola lava le moli mau nea, pe a whai tātou te whai tau, te talo, mausita, na a whai tau ai le te talo, e le au ngā kele, pe le marusi kele le whai tau a. A whai fo i e usitai, a whai fo i e le whai tau, ai te talo, ai le usitai. Ki le au ngā fo i a whai tau manu usitai a. Ai a whai la e te whai tau, te talo, mo usitai. Wha mea lana mea e o i a oe. Ona e tupu ai lea. Ai a pese na a. Amen? Whai tau le tusipa i a mata talo ya sauma. Satalo ya soma, whai taula tusipa ia, mata talo ya soma, ona e tupu ai e. E tupu? Ona e tupu ai e. Ona e tupu ai e. Whai taula tusipa ia, mata talo ya soma, ona e tupu ai le. Tātou te tau. Au tei te rea ta mā, au tei lo wana le nei, au tei lo alofa i ate i mātou. Pe a mātou whaanongolongo i upu a Iesu, o lo tala noa ai i le moni mau a Ioane le papatiso, o lo tala noa ai le moni mau i ana ngā luenga, le moni mau o oe le ta mā, le moni mau e ala i tustusina a perfeta, o mea umalava i eta mā, o e whaelo mai e le wha amalosi mo i mātou. E au peo na mātou whaitau i la upu, e au peo na mātou te talo, e au peo na mātou usiusitai. Ina ia ola i mātou, ola ai o mātou o nganga, a o mātou whaataitani atu i lo toefio mai. So se tasi lava, o lo whaalongo mai le nitai, a ole te talo, i a vea le whatu o la upu, e pa u i le ele leo mātou loto, ma ia tupu, ma ia mauaa, ina ia au ngā mo oi, au mātou whaataitani atu le toia whia mai, o lo walo o Iesu Keriso. Ia vi ia oe i mea umalawa,
Hatai ono lo whamanianga, ono lo mafutanga, alau whanau le Iutaia, ia via o tama, nei maso ma, o whamavau e ala atu aina matutalo I lo suafa pele Iesu. And we all say, Amen. And Amen. Yeah, tunati tatu tama, mone paimina tatu samina le Iutaia. Matai le sua mato, matai le loa lo kore